Heute Morgen ist meine Tochter Janine Nikolog, eine deutsche Staatsbürgerin, mit einer Touristengruppe im Süden von Israel entführt worden von palästinensischen Hamas. Man hat uns ein Video zugeschickt, wo ich eindeutig unsere Tochter erkennen konnte, bewusstlos im Auto mit den Palästinensern und wie sie den Gazastreifen abgefahren sind. Shani Luke berusia 22 tahun, seorang wanita muda yang ditangkap oleh para pejuang Hamas dalam penyerbuan di acara festival musik gurun di Israel diyakini masih hidup. Ricarda Luke, ibunda dari Shani Luke, mengatakan pada stasiun televisi ARD bahwa putrinya masih hidup namun mengalami cedera kepala parah dan berada dalam kondisi kritis. Mengutip di nationalnews.com, media berbahasa Inggris yang terbit di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Ricarda menyebut setiap detik sangatlah penting dan ia meminta pemerintah Jerman untuk bertindak cepat. Diberitakan sebelumnya Shani Luke sedang menghadiri festival musik Köln di dekat Kibbutz Re'im ketika agen Hamas menyerang. Sedikitnya 260 orang dipastikan tewas, sementara puluhan lainnya diyakini disandra. Warga negara Jerman Israel itu muncul dalam video grafis yang beredar di media sosial di mana militan Hamas terlihat menginjak tubuhnya saat ia diangkut di bagian belakang kendaraan. Namun ibunya Ricarda Luke mengatakan kepada stasiun televisi ARD bahwa dia menerima informasi baru bahwa putrinya masih hidup namun mengalami cedera kepala parah dan berada dalam kondisi kritis. Miss Luke, seorang pelajar di Berlin, sedang berlibur di Israel ketika ia memutuskan untuk menghadiri acara di dekat perbatasan dengan Gaza. Hamas mengklaim menyandra lebih dari 100 sandera yang ditangkap ketika ratusan pejuangnya melintasi perbatasan ke Israel Selatan pada Sabtu pagi. Hamas mengancam akan mengeksekusi sandera Israel jika serangan udara terhadap rumah-rumah di jalur Gaza dilakukan. Ricarda Luke sebelumnya merilis video permohonan informasi di mana ia menunjukkan foto putrinya dan kemudian membagikan foto paspornya. Tak lama setelah itu, Ricarda mengaku dikirimi video yang menunjukkan dengan jelas putrinya tidak sadarkan diri di dalam mobil bersama warga Palestina. Ia menduga para sandera dan warga Palestina tengah berkendara di sekitar jalur Gaza. Heute Morgen ist meine Tochter Janine Nikolog, eine deutsche Staatsbürgerin, mit einer Touristengruppe im Süden von Israel entführt worden von palästinensischen Hamas. Man hat uns ein Video zugeschickt, wo ich eindeutig unsere Tochter erkennen konnte, bewusstlos im Auto mit den Palästinensern und wie sie den Gazastreifen abgefahren sind. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.